Honam yade. Wachika say, Eya wuya etutu. Wani so ene briwo. Wujun so intentem. Honam nina eya wuya. Wutifa ejaw. Wani echi epopo. Wanofa ehihim. Wanaina wansa ayetitriti. Ana emoye dududu ama wuntumi mpeja. Se eya dienkwa ena etete wo. Efri wuti. Beka wanayasi. Na wope ayaresabia edi nukredi. Besa yade dia. Eno ane 21st clinic. Minim anamondo duwa wotu. Efa yade ho. Eye nukre. Se wodo yade echini ache. Nanso kawa kuma to yem. Efri se 21st clinic eye ayaresabia. Oche wo. Na wajiwe free wo yade nsem. Wagana ha. Ya wankrabata no bebra eben wo. Wabebia wobia. Ya wakra. Tema. Domi. Kaswa. Takrade. Takwa. Obuasi. Koforidia. Nkranza. Techimai. Brekum. Goso. Sunyane. Draboso. Ene kumasi. Yeye juma. Efri juada. Etiko simimenida. Holidays ni nano. Yeye juma. Freyen. Ewa 0540 311 311. Na yenchiro ye chira kwainu ye. 21st clinic ana. Clinic of your time. 21st clinic. Still the sciatica expert. So wante unipeduasia, wante ayaresase. Over the years, yantiase, afei na yabehunu se, sa 21st clinic eda sonko, ewo hebao ayaresem. Ono no di kan, ema Ghana for eti. Ma yehu se, yewo yare bia, ye frano sciatica. Ansonwa, oye nhwehwemu esi biaye kasia. Odeye sa sciatica nhwehwemu no, ema yebehu se, sa yawa yeti free sisi echi fire to ase fire nema ekosi ye 19 ho no setwetwe etutu eya wo ya akanwo ato dem a eno ene sciatica yade na busua yada mu nyina mo ase amamu adwo enenso odonfo no ede ache ye ntechrema da bodwe moje di afusane na no so na bo apa ho anase anosia bacho Abapa Hunsima Eduasenum ewo Sompa TV, Tara 1 TV, Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 Wosonyane, ene Sompa 90.7 so nkranza dia na eye healing point dwumedie bre na aso no. Ewusia yese da ne da ye pese ye kyerɛkyerɛ wo wapomden ho nsɛm no sebe ya niema bekoye di ama wo timachie bi ebe ni pedue ni mu a wo hunsa aha sade niema si kone de yade asemesi anaso obenten anase ni pedua no nyese na tientimi tuom nika ede mani akyerɛ mu clinic anase hospital bia anase 21st clinic na makwa akoye nhwehwemu sebe ya yade bi ba metimi etuase ne no na ebra so ayede ebe so mo no 21st clinic na so yasena dwumedie yede mamo medi de ohene ire maame akua yeboa esia mabronyo adaro maka ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 Tara 1 TV ubetimi ehu ye 21st clinic so search engine wonu akobo ede ashem sciatica research and treatment center so ubetimi ehu ye live on Facebook afa YouTube no ede dwuma Tara 1 TV ana Sompa TV www.somponline.com na ekotie ensem ne bifa online na kenkan bi so efa free ho ebusia ye nipa mamemfa aseda Emma yewra director yewra ajeman na ayinso aba lab technician so ewa ha Richmond mamemfa aseda ma mo enso mo awiem odwumede omunja ye mu dada biara da wonum edi achi Dr. Blazer Foster panyi kwankyerefo ma ye na wase ene anadwi anase anwumre ebusia empempi na no eya na ye dwonso se de dwonso ka nyankopon aboso ya wodebo enipa ho no na dwonso ne ba to da bia timi hu se kwala no anasa ahosuo no asesa ebia ni timi yetum dwonso ne bia ni enimu timi ye white ya wotimi se da bia wo de achinso kura ebi won so na ye yellowish obi de ohokrampo na eye cloud asene ma de demo eya na ye fa ne normal se bia saa na aja ene amesiti entima memfa ne saa na so unim se munyale wa hodo aba
yade ahodoɔ dodoɔ na no jaundice ni ade bi wɔ hɔ a ɛhyɛ ase a ɛyɛ a nam saa ade we se ho ye ba bɛbɔ wo nkaye na wa ma wani aba wo ho so sɛ dwonso a yɛ dwonso no eni ahoso anase kola no ɛyɛ na ɛka bibi di akyerɛ yɛn ɛno nti ɛnɛ nyakopon ayadom yɛto fa sɛ kɔde abresiam wa oto ne nsɛm ogyabum adrumu ɛwɔ kasoa hɔ ɛyɛ mfimfin mantam ne nkampupu ne mantam hye so yakodru hɔ akɔtwe doctor Osei Castro ɛde na ba betena fidua ma yɛse we have the men 21st clinic da biala de beyi foforo de akyerɛw na Castro nyɛ de ɔkɔyira wɔ eposo na pacho we nyɛ destroyer obɛ destroy de na so no apomodin mu ɛna wɔ bɛkyerɛkyerɛ yɛn a destroy hɔ asɛ hɔ ama yɛn dɔ kompacho me mo akwawa Midasi wahire. Pacho hundemu boko. Odi owo bi oto atade ma on. Pa. Aha. Dr. Thomas papa no wosunya no ni obi oto na atade ma no. Dr. Isi say about mu so obi oto na atade ma no. Me chia no akwa ase me danase. What is sem pacho? Na so beti. Oho boko. Okay. Ene boy enchiremu na ansa na no baby sasa 21st clinic. E de na mo ye no wo ho. Ye wia ene asemu e da badwasre de ne se College ahodoɔ ya ye Johnson no ɛya na ɛta asesa ɛyɛ ɛne asekyerɛ no ɛne nyalewa ahodoɔ ya de ne ho frafra no ye bedi ho nkomo nte no boy 21st nkomo wi a wo de no awura mu amaye Ohere me da ase na ansa no medical achia watifo okay na madan Nyankopon asese wabɔ me ho ban na wabɔ ye ho ban na wode ne nso ayede ache nemu mechia ye Dr. Penyin okay Dr. Blessed baby a obi a mechia o se waka me ho na wasoso mu nkakra ama ye de abedusi na machia manager dan de tembia waka me ho nti wono de na afi nso mekoso mesan so achia me prophet okay mechia me prophet ajenim Solomon mechia no pa mechia bo asefo root me mano happy birthday. Oh, okay. Ne udi na oda sonko. E pa cho rich mo ye ho adwuma ma ya na awehye no. Nyankopon ahoden onka no ho na. Okay. Onko so ema na mfi. Mechia Williams a Dr. Egu mechia no pa mechia 21st clinic ye staff ni nyina. Okay. Na ya so ye hoboko. Obi ka ye ka 21st clinic a obi enu se 21st clinic dey adwuma ye di pa sciatica. Ye ka sciatica ye dey. Sciatica nerve inflammation. Say ye to ase ehoma bi e wo honom no ekuru anase ahonhunu bi ayede abamu ana twitwie bi abamu na ede oyawo ene me fan say numbness ede ebrewo what is na e utitiri etore bi go etimi yese ebia watia ebi atechem so na nyesa na ede etie obi kura mpo botimi wro na onyawe enti we ne yare a 21st clinic ya heda akofa ba na ye wo mu ayaresa ye wo aduru a ye de etu ase nyese bia ye soso ho na ohene me kan sem ba ko na ma address some small issue bi okay so wo ba ya so ye na ye show so yes patient now ba so ye na ye wu nhwehwemu na ye hu se oyare a o famu no emre ebia a week na otwemienu na otwemiensa na ase bosome ene de behwe wa ba che onya abotre okay there is this perception na man focus edu beje wa atrema nti ofa duro no within 3 days na wagya ye dey egu to be frank sciatica ye can sciatica apart from say 21st clinic akofa by enya aduru a wodi tu ase no aje say oye surgery okay because ye can sciatica wo lumbar region usisi ho eba o sacral region ho no either say disc na ehye ho no epia ekonanim anase awewe na akoka o nerves no na edisaya o na yeden aba enti se wo ba ya so ye ne ehye wo se edawe anase emre we bosumi we ne de hwewa mesre se nyabotre na yentimi nye de enhwe okopunsa ahoto ne be dey ebeba yanko enti Johnson no de na ya na ekoba ya Johnson sem no be hu se to da bia se ne ya reddish bi kokko bi to da bia sa ya yellow akokɔ sade bi to da bia sa ya white pure white pa ya e chen enso kola no adenti na ya na ba sa ya Johnson na nkasa no hu e woni color okay Johnson color nkasa eye yellow na ekwan a Johnson enya ne color no eye ye kidney no esone
ye moja no so e filter na eyi enema ehun hia waste substance bi ti say ebia urea sodium any electrolyte eyi ni nyina ye de efrim na emom Johnson no ansa na benya ne color no ye wo pigment bi e fe no urichrome and say your red blood cells and as a part of immune system red blood cells no a number of days ID okay it's 100 to 120 days in these days ne enya di wi a e break it down ne enya pigment bi e fe no bilirubin okay sa pigment no your liver a filter liver nso so nim say e so ni moja so sure ono nso filter na wa breaking it down no wa ye ne bile why na bonyu no ba bonyuma on say sa ade na akokọ oku na ebogu green wish you be no yeah a talent be ho no imagine ni wa ha nka ode to so me hwe Ransford photo so my ensha enti otene ne sa na pacho we ya aha enti senior liver city brebo no city no portal vein sa portal vein e fa moja e free your digestive tract ni mu na akọ liver ni mu na a breaki waste substance a detoxify moja no na enema hu hia no a breaking down na ye ne ba bibi ti se cholesterol na ebubu mu kitenkete na dane no bonyoma na ye no wa ye no bonyoma no so na sa bonyoma no e dane ni wi a o mane ko back to your intestine ni mu there good bacteria when you said the last time doctor good and bad bacteria yes good bacteria no so be make sure say on so be san dane no emu awa pa we mu no to mu dane ni wi a na afi afa intestine mu asa ba back to moja ni efa yansu ni mu na asa ba emoja ni mu biem good e dane another pigment na a leaky aba moja ni pigment na ye den ye wo urobilinogen and so another pigment ye empesa me hu ye ntini bi ye de ben ayese said ayese ayano say chemicals okay chemicals bi e woni padua ni mu enye ntini okay so okay chemical bi e woni padua ni mu a eno kra ka ho ne ma ajanan enya ne kala okay yes anka obedi emo no ane mo okay and so waja onan a etise emo so ba sa pigment no ebe san ba ebe ebiba emoja ni mu okay eba moja ni mu a on say moja nso from apa any nutrients enemu na ama attain ne kala na ami enya this pigment e fe ne urichrome okay enema Johnson nya ne kala yellow ntinya ba kidney no filter ni nyina no aye dey we ye film say kidney no ha on fanto so na hwe kidney ni so okay ye nchechire mu e wo ho nti ye fa ntini we ntini na e wase ni mu e na akobrebo no na aba aha na aba brebo no nti say ne kidney ni sitie no on say ya pam ya pam say ne yesi apam no ba bi na indication wo no ye friend no nephron sa nephron we e ne bo asone emoja no so na eyi eniema enye esoro ho no eyi esoro ho no on say bibia ho a ayese enso no e friend glomerulus okay eno na beso ayese enso no ba ayese ntokuro ye dey e de dem nti sa eno no esone emoja no so esone wi a na e de eniema pa no akọ emoja nim na eniema ehun hia bibi ti say ensuo a abro ni pedua no so no obeyi afim analysis salt analysis sodium okay obeyi afim so bibi ti say potassium ebeyi ni nyina ye dey afim nitrogenous substance bi a enye bi a oyi ni nyina ye dey afim bibi ti say uric acid ebeyi uric acid nso ye dey afim e di ni nyina ye dey aba ama ye junso twa no we the urinary bladder no okay the man na ye dey junso afri system ni nti say na kidney fa so ye dey esone emoja no so efa process wi mu over indication na baby e blue baby e red enya sone so wi a on say baby attending blue na afi attending blue na emoja pa no any nutrient na asan ko back to your bloodstream ni mu na de enya ni nyina ba ye junso twa no which is part of the ureters na I dey free ni pedie okay enti do kwa me hu say wo say normal urine no na say ye Johnson na hu so na wo say ye yellowish e de na ya na e ba wo ni pedua ni mo enti e man sesan ye ba mu akoles na to da bia na sesan okay ene say de e be ko kala no so ka kala no wa onfa kala no so okay ene ma be breti ma ye Johnson eni e de sesa e bi ti say malaria e bi ti ma Johnson eni e de asesa okay e bi ti say liver problem e bi ti ma Johnson eni e de asesa say kidney ya ye kan asemi say o how e de chimato bi to ho a e bi ti ma Johnson eni e de asesa na you starting free the first
color na ɛwɔ transparent. Okay. Ebusia doc so do am mama say wo share TV na Sompa TV Kotara 1 TV se na ehwe bi ana se bia wo tie radio na de fa phone ko Facebook na bo Sompa TV Ghana na Tara 1 TV ana se YouTube wo Sompa TV na hwe ahoso na wo de no Johnson no kola na yesa wo hu de ye pa che doc pa che to asoma ye ne a. Okay. And the first one, your hair color now, transparent. I need the whole. You can't transparent. It is a take side mirror and no so she mo hu achiri. Sana Johnson is here the city. Okay. Now him say on here so Johnson say ya. Meaning say why overhydrated. One so no amana bro ni pedua. So no amana bro ni pedua no de ehwehwe no so. Abro so. Okay. Say a transparent na unhu yellow pigment na efe na uricrum na bi o ma meaning say wanum nsu na ye dey abroso enti ensu a eyese enipa bia onom the minimum should be 2 liters 2 liters 8 cups 8 cups yeah enti say na say ye fa ne say abefo bottle ya ye nom no a ye de hensan ye be nom I say vortic tintin no kese no 1 liter okay enti 2 liters okay so what you say okay enti say ebe kwa 3 liters a meaning say ebia adwuma bi a we de wo yo obi say Messi ni wo gina wiem so obi say footballers de ntia e man ko basa ne say wo ye Messi ni na wo gina wiem a o muscles ni hit up o system no temperature so e ba bontin say muscles ni hit up a ye wo this gland be a friend sweat gland obi make sure say obi secretive fluid and only free no say ne be cool temperature ne dey down okay and yes assembly my dey at all entina ohun sa say unum su na eboro so a ebetimi de wo hawa dey abro secondly ye can say ye color na say ne city a wo de wani hwem say ya obehu akiri just say eda ho no na onye de wuhunu okay because we know akire no eye fufu kakra na say akotwo kon ahwe nsutini bi mu ana ebula bi mu no na wo say hu wan kasa wo hu sa na tie pepe say we say why overhydrated okay and also so etimi ema wo electrolyte e can electrolyte e chemicals okay sa chemicals no and the balance fluid our system a regulate blood our system mo jani nsu no yeah, it is okay so uma onchine on say say ya what dilute o system no enti enchine na wo mu no o ye ka say dilute a enchine na din su afra na abro so o don sa bo nsu ni ma on tenchine ne nka okay e ba sa wa house system no okay e betimi ma on say a balance fluid ni ntino e betimi ma nsu na ko jeje o tissues mu na aye the aswell up it may lead to coma and you say ye cardiac so fear and panic. Yeah. Sa onum nso ma ne bro so na sanye be etimi ma wo toba ha utimi kokko ma pa wow pa na eno ya tesi sa na me ka esi pa etesi omo ye bia competition ye say ye de nsu ye num nsuo wa betima num nsuo dodo no wo num nsuo no dodo a ye de bibia ye de esi so okay enti ubo hu se obi be try say onuma bo se na abro ne system no so okay na electrolyte na regulate wo system no o blood ne o fluid ne o system ni nyina no ni nyina ne kofom ene no so ka hu se eno so na ebo ma o heart no how we see pumping moja na etima de aye ho adwuma akoma no betimi a pumping moja ye no na ye ho adwuma enti ba sa na o be ha oni padua no ma men ka se we no nyese ye cause fear and panic but to create awareness no kan say the city e awon da so ne be ma no obi a eni aba no so enti ohun bibi say ya e bo won kae okay say at least wan hwe bibi betima ye dey ato na wo hu kwan am be fa so be dey obe no mu nsuo okay enti the second one is pale yellow pale yellow there pigment ne kakra wo why hydrated and is healthy for your body wanu mu nsuo na mana kodum pempen nsuo bi but yema wo ni pedua no okay eno de enfonso bi enu eyema oni pedua okay but the next one is transparent yellow which is normal okay say na osenka enipa Johnson na ede de tosom yensa no transparent yellow say pale na enye problem but say also pigment ni bi yede ewum okay so ho the next one is dark yellow na problem kakra wo no say nipa na dehydrated
ne ho nso esa wa chese nso na e won system ni so a e ba se e be ba odwonso no kala na yede I see okay so ho e bi won so a malaria so timi ma odwonso no kala eye dark yellow okay so ho okay etio enti malaria timi ma odwonso no ye dark yellow mpesa wo chechre we ni mu we o chechre odwonso no ahoso ni wi adan ya bo awura yade na timi attach it to it no enti edu dark yellow no okay mame nche malaria ni mu kakra okay malaria eye parasite a say eba onipadua ni mu a they go straight to your liver call brebo ni mu straight up na omo akọ multiply makodoso akọ dolly omo dolly we are they come back to the bloodstream okay na your red blood cell no the part of hemoglobin is the protein part of red blood cell and no omo ba attack no nto mo attack na esa come back e wo liver ni mu na se liver no ho odene a obesan filter ni nyina okay asan dey come back to intestine ni mu na asan akoye se dey asan come ma urine color no nti na ama odwonso na yede ay deep okay but what dey make an say yati ase nti eno na etai eye sa na se obi a oda ebi anti malaria drugs so enzo betimi other medication bi a wono ebitimi ma odwonso color no so yede ay see and ebi won so aduane bi a wo yede udi ebi ye die say ye kana color so say ebi a color bi esobolo no mo ne adanuane bi won so obedi no na ama later odwonso no color na yede asesa NF Fanta na yi kola yi onomo abehu se ewo mu no kola no perfume di ne krampo so timu se yeah kala no so timi de sa na ma eba doc na mami misa da me pesenka ye komo ansa ye kokol me hu se ahoso na ada wansen so wo ye nsani fa ho na pese ye kan pese ye question so okay na we say no wa kire mu de ebe ntina ya na ye nya yellowish we say no Johnson no na me kire mu say ye Johnson no ye urichrome pigment no ye process say ye red blood cells no e break it down on say ye wo diseases say e bia obi wo blood diseases okay so e bit say sickle cells so ye sickler red blood cells no e breaking them okay so what you say e breaking them because eye condition enti e ba say ya e ma liver no say wa hoden a e secrete this kind of waste substance na e be ye bilirubin no na ama odwonso no color na yede ay yellow okay but in the normal process no se no e break it down e na dwon e break it down a eno so ne ma odwonso no color na yede ay yellow okay enti ye ni nkan san ko de edikan no so that transparent color no eno so ya na etime de help be eba wadi nkan akase coma apart from coma no e de bebiem na so obi dwonso sa dwonso we ya or how ben a bit me dia brain apart from say going to coma we overhydrated enso na dos one system ni I say over balloon no na wo hwe nsu aguso ama na boro balloon no ahoden so okay ebe tincho okay sana o tissues ni be dey ebe swell up be hono ehunu nso so a esan say ade na eye electrolyte na regulate fluid na wo system no eno no aye ya dilute no me fa no say dodo na wo say wo system ni mu no ekofom nti ekofom a e de saa ahonhono no ebeba eba sa nso so a wo heart no say na wo say timi fa pompe because regulate blood emoja na etifa pompe emoja efa inipadua eno so ahoden be dey ebekofom etimi cause condition bi efe no hyponatremia no e ka hyponatremia e say onchine dodo na e wo nipadua ni ma dey akofom eno so condition e wo ho pa eno so betimi dey sa how na dey aba enti eno ekofom sa na dey how na dey be nipadua na betimi dey coma no na betimi dey aba yankwa yellow ne so mapemfo omota adwon so that yellow color ne pa eno so ya na ye de be no
a mapping for no the ten say if it be hormonal imbalance. Okay. You can hormones are chemicals are a winnie peduen ma a regulate your system no. Na say oba wonyima it seems say then in Yankopon abodi mu no wo ohwe say akora na o ye fununu mu no chemicals na wo mu no enye de emmoa mo ne ho ban. Okay. So enti e ba sa hormones no say na wo se si ne nwuma no enye ne sa enti ma etimi ma Johnson ye dey esesa. Okay. Doc, enti eno na sesen wie no. Mami misa say Johnson ya ye kan ebi wo ho a obi de Johnson tentem. Obi de wo ho a few minutes bi obekwa akọ Johnson apart from say e mapping for na enim say eno de enche da bia na omu wura washmo hima say na so wo ye de wajai o ha sen traffic manager na wo ha no da bia na wura washroom sabate say de wajai wa wo obi wo ha na Johnson te de na ya na no so kofa sa de ne ba more na infection be a UTI nti enya normal so obi wo ho a Johnson say enso nom na ye de ayi ato ho no so no Johnson no so no was say ye Johnson saying because eno so nyina no ya na em say how e bata ho and the normal way no 24 hours or say a year up to 8 times empren wotwe ansa na de ayi achi so ifra no pa but e bi wo ho a because say ade be chia no pa no or say 8 ebi because of how ebia on so the consumption ebia djuma a wo ye nti no say ebia the system ni hiti up nti ebetimi ama ne Johnson ebia atra 8 akọ ebia 9 especially yemfa enwumre nya example ebia okoda enwumra or say wa Johnson maximum grow say 3 okay nti say wo sore Johnson ebia be 6 times a ebia infection ebi nso so ye another condition bi say ebia diabetes Doc unti say obi Johnson we ya mede na mahu say obi wakora won check ne Johnson ye wo bibi wo hwa ebetimi ana say kanipadua no kakra bi me hu say oh ade de ase me Johnson no say ne mesi ko na enye nti e wo say me hu say empopo ye boni bi ya ba nipadua ni mu okay say ne colors na na ye ken say wo hwa wo color no na wo color na ni asesa na say pigment ya ye ken say enye saa ene wo mu a etimi bo nka ye say me Johnson the way ni esi aye de asesen o se me ye de me tu ho anamo ana se me kwa yare sabia na ye nhwehwe mu se o Johnson tentem okay so o Johnson abro se ne ebi obi ho Africa obitima Johnson bia be okọ ha ne ebia ha ne runabout o Johnson be for ansan wodru okay ebi infection okay ena do you know say enam infection bi say gonorrhea betima akoso ama wa Johnson tentem all right and chlamydia okay so into UTI maximum we betima mo wide amwa Johnson ententem me man so prostate so betimi aka good prostate enlargement and also prostatitis and so betima mo wide Johnson tentem okay because o prostate no kese a prostate no can enlargement say the cells within the prostate no overgrow so they say obi ka say bia onya fibroid okay so the cells within the lining of the uterus okay and overgrow okay so na happen our prostate no and the prostate say yes na o prostate no one eno na urethra odro ban a Johnson for me eno mu na ye de eda okay na ehye urinary bladder na se Johnson twa no ehye ase nti e kese a emia Johnson droben no emia droben no epuli no na asanso aka emia urethra droben ketwa na eda be memu na se oba ha na oba be mu no ya sa droben emia no okay emia na ebe ma Johnson no ida say oba Johnson tentem ana Johnson no kura ema ade se ochem okay nti na mo na mema ni bi wa show mu catheter na wetin ay dey Johnson abo hot care mo dun kaso dun so kra say ye den na waje mo si wasa ya na ni nyina say infections into 21st clinic ye ho adwuma tu ase ye nsoro soro 21st clinic yare a f ba ko no okay say ye kase ye hwe infection a within ebetima kase ye ma 1 week anko abeju sika abo ya no asa fene se sa so aka wisem you too na say easy cry
Enti say enemu infection na only problem. Okay. But I say buy be your labs. Na the actual cause of it then. Okay. Ya ma odro na ho. Doc, sa munyalewa. Fire remu. Ya Johnson no say edru kola ben a e na me hu say there be baby edru de wan hwa e betimi akwa fire de de abreme. Nti yanko color no so bi. Ohia your brownish orange. So Johnson say ya apart from say onum adru bi. So color no de wo yen sani fa so no de wo soro pa. Okay. Apart from say ebia onum adru bi. Ana say wodi aduane bi. A wonu say medidi wie enche bia na ebia within some hours Ojonso na dey asesa. But say ebia wada nyane Ojonso afi won say Ojonso color is here a liver problem. I san canso. A liver problem. And so UTI wo brebo no ho atechima. Either UTI and a liver condition. And namun sa ya de no. For UTI to make creative BBFN abscess. Okay. Abscess here I say pause and I say pompabu bi na swele up no say anu no ye de etimi hye enti ba say paya etimi madwonso no kala na ye de esesa. Okay. So okay. But liver ne de ye free bi cirrhosis, hepatitis. So ni nyina affect o liver no. So e bi say jaundice. Nya jaundice a bit ma kala we ye de aba. Bebe nim say jaundice de nka Ojonso ye yellow. Enso nya sa ne. Ba etimi koyete san kanso. Sanity. Edru sana ya na mpempen so na edu no jaundice ni ya na te stage na ya na edu adema Johnson ayi se no nani aye yellow ne nsem aye yellow so what you say hepatitis ne dey by especially hepatitis B a ebi wa na ne last stage of it. Yes, ba bia wadu na ehu onu owo ntamu sa no o say entempa no o ye dey okoko hu okọ neighbor hospital na ye no further evaluation where the actual cause of it. So okay. Doc, we call us cinema me one sem but me person aside no we are deep dehydrated and so to me ma Ojonso color na brownish orange. Okay. So obo no nsu because of ebia the nature of work into why busy. So ebetimi e dey sa color we are dey aba dodo na ya na condition. Ya na how be. Yeah, how be. Okay. And then the next one is pinkish red. Pinkish red no say normally say nya aduane say ne bi kan no na ya na kidney problem and UTI. Bi okra na cancer. Cancer bi aba he. Etore bi a omo nom nsa no. Ya omo nim say wonum nsa bibira betimi de wo Hawaii dey abro. Say onum nsa bibira de tie ni say ha filtration rate no. You can filtration rate okay the near per ma send the to so no ye per ma ye what this glomerulus we are a sonny kidney a son ye no a sonny emoja no so yi near me fin ye the efrim. Okay. The more now wo no na e say sa sonny ye no so enipa bia no wo more than thousands of nephrons e woni kidney mu. Okay. But the more now wo ye no na e say no but one thing they say liver and kwane organ a filter we are a filter alcohol free system mu sa ne cells na ntokuru ya e boa filter no e say but liver san regenerate but kidney ensign ma back bi. Okay. Entina normally kidneys e ho touch ma ya nkoye transplanter obeda dialysis so for the rest of your life. Yeah. Because kidney no it won't regenerate but other organ bit say liver there nti wa hwa obu ha onum akọhwa enche yesi onya kidney damage. Especially yes alcohol new but too much of it no. Too much of everything is bad. It's bad. It's your system. Okay. Apart from no so no cry bit say obi a was smoke ache. No mo misie sa konimua. And so ebetima dey aha the condition be here dey abro. Okay. Me hu ready shey bi wo ho. Ransford photos no nwie mame. Me hu dey as ready bi nso so e wo mo pinkish red. And also so ye dey no apart from we na making liver issue kidney issue no. Sorry. Bibi ti say beetroot. Dua baby say bia watia beet. Ano say wo tai dia etimi ma
odwonso color yɛ de ɛyɛ ɛna pinkish red yeah pinkish red no na grapes ni ade nso so de ye dia eno so benya nsunsuan so ye Johnson no so but eno no nti say this beetroot here making okay na maybe to say fever bean there are some beans bi ho a udia eno so timma unya this kind of water nti se enya pinkish red wo ya hoso ye color na say ye Johnson ahoso ni mu a eno so ya na how bi di akira na how di akiri because say e ba say na kidney problem a say wa woni tia ji say bia ekoyo dialysis so Johnson yes say ye betimi abase no so ye kidney na ho atechima betimi say kidney no na ye de ho atechima na eno no ho hia say entempa na say nye aduane bi awudi ye ana say enye ebia drink bi akonom ya ma Johnson na ye de asesa you need to do further evaluation to see how it is okay so okay enti ye eno so eduro bi wo ho a ye nomo a apart from beetroot here work and some of the fruits no and no bi wo ho a woda so a wono mo ebetimi ama Johnson no kola na yet say ya na no bebre wo ho a wono mo a etimi sesa Johnson kola say wo condition bi a ebetimi ama Johnson even omo amanya hepatitis kra akọ akiri no obo onum mu nru na etimi ma ne Johnson kola ye de esesa okay so nti ye wonu nso so a wono mo a apart from say ebia kidney problem you no bia ono wan so betima ma Johnson kala ede asesa doko de na ya na ba obi ho ho a Johnson aya na emoja nso etimi free chirebe apart from say bia bi enya bilharzia so say bia akodware nsu mu na infection bi ewu mu ama na ede ama wo Johnson aye because obi Johnson aya na moja utimi say moja afra we no Johnson be infection okay be infection be to say UTI betimi ama Johnson ayede Johnson obun se wa Johnson wie na ana se obe Johnson no best start ni moja be di kan ayede aba ansa na Johnson ayede aba okay so ho ena ebi nso so a injury trauma say bia onya accident bi ama ebia ne part of ne organs ni bi ho ayede aka ebetimi ama Johnson kala nso ayede I see. We nyina ye kan ohenyere is best say ohu bibi say ya o beko be ma na ye ntintia say 21st na be ba na wa ye de wa ba na ye ohwehwemu ahwede ye de e koso I de say how ye de eba aside no cancer okay cancer nso so ebetimi e de say how ye de aba cancer nso timi de ye de e de ba enti eno no de eno no ye bekoso aka blue or green color and foamy one ye bekoso na before that no bi wo ho na up 21st ye kira kwan na wahwehwe ye fise bia de abobo so aba bedre woti bi ewo ne nipadua mu anase ohun bi wo ne dwonso mu ene wo ha wodo bi wo ho a ya de bia ohun ewo nipadua na mu ye pese wo kire ye kira kwan 21st clinic obi hwe ne a eye fa no obi hu ye wada Roma 15 branches 21st clinic mama starting for Accra Accra ye wodome se woni mu Accra pa de a so ubesi wodome dome heavy duty building no okay uduru na obusa ye be de ye be kire ya so ye be wo anase se wonim dome pa uduru St John's a Ecobank abro sign kese ebi ye de esi ho okay o fa mfutukwan no so a ye wo nsabonkum okay bo hu se ya ye logo no e wo ho kama na wa ye de ana ukọ kaso nso a kaso nso so ye wo Obom Road okay new unim kaso a Obom Road no ekwan bi mane ko New Market okay in the New Market no be new ECG bi ye de e wo ho first na omu old ECG ba sa old ECG say no munye de omu enye active bi okay this is new one active enti nko kaso akronim but obetimi open so na bia we free ba no unhu na o de usi overhead na se a e wo kaso akronim a busa say open new ECG okay ye ne na opposite ye signboard kese esi ho tema nso so tema ye committee 1 Roman church no na chi okay na ye de ye wo kuma senso de ehwa overseas Safa radio nchen na obo asenso ye ko junction Kofodua nso so Agata market okay ye wo ho na oba
nkranza nkranza me Auntie Sarah ene Dr. Amos oba nkranza nso so a GN Bank no dada no emu na sese ye de ye wo ana say ebia ofri techiman ba traffic light no ne right hand side sa no ho na ye de ye wo ena techiman so Agenkwa FM Sunyane kwan so ye ne na ye de ye wo ho okay breakum so ye ben Chris FM breakum Chris FM ena afei goso abotan so Success FM no enchen hope ne ye wo Sunyane ye kira kwan no e wo Regional Hospital First Gate ni hwe ni mo ba bia ATM afidie ni sie ni hwe ni mo hope ena afei sehwedwabo so Radio Rainbow yade a wonsa ebeka ye wo habusia Fresesie doctors no ebi ewo akire na ebi a wo how bi how odwon so semu yade bi how ni titru siatica yade ya agye mo abasobode dodo na wa frɛ ne yetimi abo ma ne 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311 and then Dr. Osei Castro and a free Castro 21st Clinic Branch Aba yene no ebo enkomo no ne nyina no Johnso ene na hosuo ha hodo ye free moba de e wose ye ene de ni kwan se ye no ena ene enwumre ye ne no ebo ho enkomo no enche ye bebie huma no na wonso kosa bia won watimi de abana ansa na no doc me be se wo wi ahosuo na kamienu ankafra akamienu me pese wo de wie mame na afi edan ya kosa wo ho na mpese ye wi ansa na metimi ewura emu eyente no me hu se runs from bacho ya don fa kola no mienu na aka no fa ma doc mame na onfa ye ntu apa ewo ho ye wi ya sa akokomu biem enti di aka no doc wadaroma mpacho fa koles ne bla jonso koles no fabra blue ne green no doc enyo nipa jonso so ya na etimi ye green etimi ye apa etimi ye blue ede na ntina ya na wose nipa jonso ye bruiser apart from say bia say nem di kan cheche mu no aduane bia wudi so ana say edro bia wono etodi bia condition bi timi de sa ojonso kala we ye de eba condition bi ti sesen ye wo genetic condition bi ti say familial benign hypercalcemia and say o calcium level ekosura as a calcium ye part of electrolyte okay so at say it regulates the fluid of your system okay and say o calcium level sene ni peduani hia no say e boro so a etimi e de sa o how we ye de eba then dia na ebe ya ebe ka se calcium no abro ni pedem because ya na mo se ye hia calcium ma ye mpomo ye nkasa mu nya den ni ade na yetimi agina ye na so dia na obi be ye ebe ma calcium na do so ni pedem ma de aba secretion of it no calcium na nkasa no your body ni regenerate bi so okay automatically yeah okay so your system na nkasa no etimi fight against your your system your body na nkasa especially immune system no it means I fight against you. Okay. In your be multiple sclerosis, a condition. Okay. A wow system now fight against you. So system secretion of it and say a dose one. Our system ni more. It means I be conditions and be how. Okay. And no sir, until you can a genetic condition. You can't genetic it say wow bani can say akrawi or say ne papa. And akrawi was sending an ebi. So okay. A mojamu I say jeans I wo ni pe so nti I say if you moja ni na affect your system okay enzo betima ma color ojunso color e dey I BBC okay nti edro be na bi obi da so a ebetimi ama na jonso color no aye green and ase blue oh your cancer medications ni bi wo ha ebetimi ama na ojunso color you see because cancer of the maybe of the blood crana etimi etimi de sa man here dey eba okay obi wo HIV AIDS na Johnson betimi ayekola we bi HIV AIDS me hu bi sada okay so me hu bi sada because AIDS no ya na normally attack your immune system no okay so na wa fa immune system no your so ibi friend no CD4
omo ba CD4 ni mu no mbe de ombetra okay nti uba hospital bi a it be check CD4 okay ombetina mu no ma dore so nti e check na as CD4 no was right meaning say HIV mo wan bi yede e system okay so to mba immune system no ma attack ansana omako ni pedua no so afe for me one ejonso aya na twa ahuro eno na ya na e de na mane basa ojonso na twa ahuro a eye protein in urine so eno ni ye kidney problem ye protein nyama ni pedua no okay say midi kan cheche won say midi kidney ne to me e pay mo say beans ya pay mo say yeah nephrons no say enya problem na intimi filter intimi sonne emoja no so a this protein na ehia ni pedua no esan ye de e back to urine ni mu okay so o say nka esone wi a protein no e back e emoja ni mu no nephrons na ho den aye de e form okay wuti hoyi o kidney ewo bibi e fe no estimated glomerular filtration rate so ewo rate a esone emoja so okay unyina na ho den de ekofo enti for me am te here based on my age I will say me rate range from 80 and above wow we also range from 80 and above okay say e fall within 30 40 20 asem ho okay asem o kidney ho enti say asem o kidney ho a possibility obedwonso na odwonso aye fumi I twa huru say no high because protein be the better ebeba ojonso ni aside that diabetes create me ma ojonso kala ojonso a for me okay cause diabetes na nyamba especially omo type 1 say ebasa na immune system no me fan say o pancreas has been attacked so nti ebasa na ema send you say fluid nso so regulate your system no kidney need to keep up okay ene sugar na adults mo moja mu kidney need to nya de keep up nti ebi liki eba nephrons ni mu na asama kidney na ho ne ayen de akofom because moja no I was say eye free na etimi eboa ma nephrons ne de esone so na say sugar kodoso a estake okay so nti na obi ho a ebi mutimi nya say wanum nso a etimi kra the kidney stones ye de eba so it mean the kidney stones here the eba because the mebo boss yi bit is uric acid mo sodium mo ni nyina ebe boa no e form crystals na asisi nephrons here make ho asemi so enti say odwonso na euphomia meaning say o kidney ho ayede atochima ana say bit is diabetes ayede e wo ho doc so bi bona se okase ne Johnson no wanya changes ya wo kola ni mu a ba ne se mo test ahodo ne diagnosis ahodo be na ya na moye nti e ba se ya ye beje ne Johnson okay ye jo Johnson na ya analysis na ya hwem ebi wo ho a ye wo physical examination okay okwa Johnson ba ye hwe we pinkish red na make an oba kra bu ho a so obu nza obu ho a obu nza no na odwonso a on say ye ema mo urethra mo droben na mo Johnson femu e wo ba no so okay so ho enti odwonso a definitely kakra etimi fa oba animu okay na akogu ebi a wo de ade na eso a na afra na akogu nti bi wo ho a eno na nye condition okay ebi wa na me fa ne say obu ninsa okay ba bi wo say bema e ko Johnson na sa meaning say either say onya prostate infection so and I say be a prostate enlargement and a UTI okay and a kidney problem it is a kidney stones and now obi so hokra otimi de Johnson shen ho che otimi de Johnson no shen ho say be a Johnson de na atai no de atai na yase meteke mu men kan che driver and say driver gina na me ko Johnson na nko fo me twa mo me ni beba no ho so na Johnson na be gu blood anim no more na asamba back to kidney and what say bem ko fa hawaba enya ba nephrons here me yi ni nyina ho odin be de e be ko fo onim say Ghana na ko say kidney problem adults me head aba me ba be kan ho ase okay ye nim say
kidney ankasa no your genetic conditioner. So na on time nye further evaluation in your system mo. Your genetic condition be a polycystic kidney diseases. Okay. In genes me kai girl bia na usua SS. Wa almost solid na ne nasi nyina tata. You diagnose na as a kidney mienu no nyina asai. Oh, Onum nsa. Onum wida. Enti yewo genes yewo me fan say send di kan chim say e ka genetica say genes no e bia wo akwasi akora we wo say we moja no yewo condition wa betimi ya betimi affect o kidney. Enti ya na enti na me ka say we nyina nye say ye di hunahuna nemom e create awareness say abroche say wo ko ho within 6 months 7 months Oma be force one why the why nhwemu of life. But because of financial issue. Yeah na den so we be was a doctor and then be say me hwehwe me kidney me kidney function test. And I say me be normal e bia scan. Have me kidney ni me liver na me systems in the city. So e to dey be na me bo mo nkae. Obet me nya infection bi na amo nkae. Oni be ba won so no na filtration rate no kwan ya kidney fa so ne ma na aide e kofo. After you said you want to dialysis so. Okay. Enti ya na ye nya we e wo ho na no so emwa. Mate. Okay. Me pese me bisa we say questions ni bi oba me nim say next week ba me say be say nya nti. Ma me fa we say me be den na yetimi am maintain ni ya ye nya wo ha wo ya John Sokola ni mo na mfa wo ha bi amre no. E be dey maintain ni normal urine color na e was say no and those are one so enya or how no kwan ben so e no obefa obetimi asesa aba benya normal color of the urine. Okay, so pe say unya o urine color na ni nyina gina wonsuo nom so. So say wonsuo nom no say nem di kan cheche mu no or say at least say wo ye adwuma wonsuo nom 3 liters. So omo tumrika omo mesinfo a omo te omu gina wie mu ye adwuma so ho na footballers ana omo a omo de ekomrika omo no esanse omo use omo muscles ninti no so ho ebehia se ombe de ombe no munsuo na etima de aboa ama omonya the normal urine color na ehia no which is maximum 3 liters aside the no say ojonso no sesa mostly ya na enye UTI a anase enye aduane bi a wodi a ana aduro bi a woda so a ya na wo how na aba nti hu behia se animu na hu ya ode bepe clinic bi anase hospital bi na why dey wako na ya further evaluation na hwese ni sitie. Okay. Ye be share rosa hydration e woni pedua ne mo de ema yen be say ye hu anuane a ye betimi adi ama etimi aboa ma ye Johnson ye nya normal one but ye bre no ntie no pese me bisa we me ma ne bi ohoma nyatwo that green and also blue color of the urine no womo de no womo Johnson a eya na omutimi hu sa de ni bi ewomo like color no mo Johnson color ne timi yesa na hu sa bi da me head and share bi da say nipa no enya hania na ama ne Johnson color no aye aba be yesa on say hwe baby a Johnson color na start free start free o kidney so hono o kidney na sonne so na ama Johnson na de enya ne color okay ba we na ye ka no hania no wo you can say wo scrutum wo showa no so na a part of maybe intestine ni bia dey aba begum enti eno no ya na etai affect o testis be ma showa no o doctor da o kanu so da ka o ba to say enti sa madwa no no na but say affect wo Johnson de ya na eno no nam baby so okay yes analysis doc ye behwe ne ye de asi nyame ya adomo next week oba me say me add cloudy no so come cloudy color okay ya de behwe next week
Yeah, the best next week. Yeah, Brenna, yeah, Binti, and Bessie, a bebo, and you course, and near money P. Or I was a church montino. Yammy my next week, Oba, we are no, we are cloudy color now. Then, yeah, the word ra and Niania, and was see a bit me a d near your normal urine. And there was see a timmy avoid it. Doctor said, more ben, I'm a bit me, dear boy, and Sebeya, Brano, you bet me because when I am a costiana. See, I bet she any pedia a year friend saying, ya do so mono. Cry 21st, ye be wo. Okay. So, me my 21st cry now. Obit me a call neighbor clinic and a hospital. Hospital be a ben will be okay. Neighbor on swear for papa. Okay. Until ba on the head I am mount. Okay. 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 Dog fire away. There are some now would the giant. The MD Beja say. Send him di can no me starting no ehia me pa so about 21st clinic na especially what they say sciatica eba mesrɛ mo sciatica na mo hu ni sa no enye normal condition sa o hwɛ ye ka sciatica ye obibi e frɛ no amemfa we ntwam ansa diabetes neuropathy se diabetes ha wo nipadua etimi ma wo nerves ubu a ne mpapo a chen go etimi wuro no nyawe so namu timi ni titriti no nyawe enti se wo de sciatica ba anasa wo de condition bi aba it say sciatica na ye show say my 1 week 2 weeks 3 weeks anasa month mesre say monka say edru beje wa atema yo ye ne nkakra se ni isi kire wo ne bra review na ye mwa ni ntu yare na senye de emma obache obi wo fiala mechia kakra mechia me mama ne papa okay na machia mase ona natano mechia ni se wo hwe me pa no way o buakwa koforidia yo kumase ya yo me mama ne papa nso mu kumase ya yo mechia me wife nso so me se wo hwe me mechia no pa onidi your friend Letitia akuma Letitia baby a obi ya mechia me prophet ajenim Solomon mechia no pa me so wo hwe me prophet nyame kan won se ne de bia de mpa bota mechi no yo yada nyame asebusia yade besia rich obi pese o ye lab a obeka sen na akire na na nwumre bra wanim na ebo no 30 seconds ma me na enko meda me doctor say me hwa de o chiriche mu na no ano ida say wanya kidney probe na so person check ojun so mu na ida say obeba na wa be urine test or urine chemistry wa e be e na normal urine test wa and so yeah enti to check your kidneys no it tells this thing we take your blood sample or the urine then we check into further and we so make ya adofo kakra also over chia doctor brother Foster me chia on the bia me chia no yo ojo so chia me mame yo bi o bia me de na se kase e ma no na me kro me agi yo boys na mo nyina me chia bia na adwumade amoye yati yo yanso ya da se abusia 21st clinic 15 branches ne ya bia bo modern free 0540311311 ne ojo so semo ha obia ba anase nipadua won te won ase obibi ho a yade bia ha wo bia ne fi wutire nwua no ekopem obora no 21st yetu ase e wo ho medi do ohene ire ma me ekua ye bo asia mabronya betimi afre mabre watia me ena metina dwemu a me chinchim sia ne ma healing point dwumadie no ba so ebusia Ransford mame na no ase papa man pikin so mame na no ase oboaye e wo dwumadie emu ekobeje sisempre mo bema Sompa TV MC a wo hwe wo ye nuanom sara 1 TV nso e wo Accra ma ye na wonom asenkranza sunyane ene kumase Sompa 93.1 Sompa 98.9 ena Sompa 90.7 so ye da wonom ase ochina 4 pm dwumadie no e betwa repeat ti wanya bi entie e wo ahyase na e mane how da sene ye beba beto asonso. First clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, or nerves